Hello Mzansi. This is Linda ukhelo Mlindo Roriso ngaphakathi inside ngisalutha wena Mzansi. La ngikhona manje ngisembalenhle. La ngizikhomba khona ukuthi ngikhona khona. Ngizanga ke ukuthi ngizodlala. Kodwa into engiyizelela usizi neinhlupheko zabantu. Kanti ke futhi okunye ufuna ukwazi ngami. Into engiyizelela angizelela ukuthi mhlambe ngizobukisa ukuthi ngiyakwazi ukuhamba kodwa ngenxa yokuthi ngifuna ukusiza abantu abafuna ukusizeka. Ngithe ngaphakathi inside embalenhle. Yonke imbalenhle ayibhala lapha ku progenatitv@gmail.com. Kanti ke futhi kunama contacts abazowafaka la ngaphansi. Ungahlupheki nje wena ubeka isikhalo sakho siyakusiza. Ngisho kanjalo phela Mzansi. Ngani ngimthanda ukunithanda. Kodwa ke ungakhohlwa. Subscribe, like, view and comment on our Progenati TV, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Thank you. I salute. Good day, Mzansi. This is Linda Ukhele from Progenati TV. I'm here to help ubaba la uthi ubaba uhlele emgwaqweni njalo bayasho ukuthi clinic yonke le uhlezi khona kodwa akakho ukuthola usizo so manje into esifuna ukuyithola ukuthi kwenzakalani kuye ubaba ngempela ngoba into ezenzeka kuye ziningi kakhulu sifuna esichazele ukuthi usuka kuphi mayesuka lapho wasuswa yini ubani amazinyo kodwa nje ngoba sibe nenhlanhla umuntu ke ocisha benenkanyana kodwa njengoba sesikhona thina as Progenati TV we are here as Linda Mlindo phakathi inside ngihlonipha nonke South Africa so ngiphakathi inside ngihamba nomabutho but ngizongena kubaba ngizobuza isibongo sakho baba ngibuze yonke into kodwa Mzansi uma unesandla ufuna ukusiza isikhathi sakho sokuthi usize bese sizokunikeza email sinikeza ama contact ukuthi sikwazi ukusiza ubaba la ekhona. Thank you so much. Nami ngikube ngiwahlele phela kulo ngwathele phela baba yebo ulinda ulikhele lo sibongo yeah ubhuti naye ngazichaza umabutho yeah baba sinokuhlungunyana ngawe so sifuna ukwazi ukuthi ubaba mhlambe ubani wakabani wasuka kuphi kanjani ukuze akwazi ukuthi asizakale ngoba siyabona uhlala namabhakede uhlelene ingubo uhleli nayo yonke into ene kusemgaqweni ngibona iclinic ngasemuva ngibona indawo nje ekamasipala mhlawumbe baba mayesichaza asichazele ukuthi yena ubani wakabani ngisenabani mfowethu ngintandana ngicela ngikufisa wakheleke ikhala lizoya ikhala wandimande kuphela la kithi wande ngithona uzokhona ungisiza lo esimama oyikhejive grant yami uzokhona ukukhola lethola lekhejive ngicela uzokhona unginakela ngibona ukuthi ngilale kanjalo ngivuke kanjani yeah khona ke ngakwazi ukwazi ukuzenzela khona uzokhona yena ukwazi ukungenzela khona undimande usuka kuphi undimande wayisuka emadwaleni emadwaleni entondweni ayisuka khona mhlambe ke undimande la esuka khona emadwaleni entondweni yeah emathuba ubani mhlambe isihlobo esisodwa asaziyo ashiya khona emuva nje ukuthi ubaba bekangasekho mama ngasekho uyintandane kodwa awuyona intandane ke eSouth Africa sifuna nje kuba la sithi sikwazi ukukusiza ukuthi usizakale uthola indawo yakho uthola nalomuntu wesifazane ozokusiza ekuklinele kwenzele yonke into ungahlali namabhodo ubaba uhlala namabhodo eSouth Africa emgaqweni eduze neclinic yaseMbalenhle am I right yena mabhakede yonke izinto ezenzela ngapha kuyagula so baba njenge Progenati TV sifuna ukuthi wena isizwe sonke sibone ukuthi udinga indlu udinga ngoba isimo ekhaya kwenzakalana emuva hey umlando omude kakhulu nje mina ngathi angisona abantu baphela ngo1988 kumafuna ngo2006 so kwalifuna mase sengihambela ngokujela ushone ngo2006 samgqiba sasuka ke lapha ngivele okwezinto zorondo kwethu akwazi ukusuka wena amanzi wakho nje akosekunda so waqhuba ngebhari manje laba bayibiza samndeni sabo ana labo abathu abayibiza ngodada kwamama bethi mabethi ngcwaba ngisi athi ngcobo kuyisona mabethi sasa siyaphuma sothi wena sikushiye phi wona ongwazi phaka usiyaphandula kalomdala usho bona bathi usiyaphandula kalomdala uthi cha bathula angathi angisenabantu lezi zinto zorondo mfowethu ngekwazi njengoba ngihamba uyithenga umuntu ade engiyena engiphethe engoqozo lido kuyena sesimgqibile ngithi bathi umuntu ade kwazi ungathela idwejana uyena sesimgqibile bathi bangishiye bazongishiye kuba but ngiyakwazi uyibashilo okuncanyanyana manje abula kwosinkanyana njenga PPD ngiyakwazi uyibashilo PPD mangiqeda ukugeza amanzi baba njengula uthi uwalanda khona umuntu okulandelayo ngiyacela mhlawumbe noma ngabafanyanyana la kungikhele mhlawumbe nawo labo njengamanje kunamanzi nanka la bathi bangishiye bengena nanka no yiwa manzi yiwo la nanka manje nanka manje enye into linda ubaba ngoba khala ngothi uhlala la ukhala ukuthi akasagezi and ngambheka la inyawo zivela unane esilonda
Ngiyaphihlisa manje uhleze la day and night uhleze la amanzi ogeza kasawazi Kubuhlungu kwethu la ngilethwe abantu abantu bomthetho ngisuke ngithathwe lapha e-event ngakhishwa la event ngathi ngihlale ngapha njengoba ngihlala kanje la bathathu bethi kwasapha ngawujumpa lapha etholwana lapha etholithenga akashona ilanga kufike iambulance angithatha ngahamba lenqola yami ngenza la ibhali bathi lo mfowethu la ibhali kodwa wathi ungehli la ibhali ngithi ngami ngise-ambulance bathi hayi ungehli asuke ambulance ebhali ngabuse sekuphi ke manje uthi hayi sise standard zone mase standard zone ngikhishwe ngaphansi standard zone ukuze la bathi kungasasadwot sasayiklebha sasawo ngakhishwa khona ngazobeka lapha esigangeni mangukuthi kukuphi lapha kodwa kusembalele emva kukuphi police station sembale kuthiwa nakho police station sembale bangiqhuba ngiyisa khona mase bengiseko ngithatha amaphoyisa azongibeka la ukuzo uthatha amaphoyisa bathi la sokuthi ngazodampa ngingenayilonto engenalutho ngiclean ngingenayilutho ngagizibhele msengicela ilonto ngiphishikile ilonto ayikho into engeka akukho kodwa ngobuhlungu khona manje phishikile ilonto wonke umzimba obuhlungu imlenze yonke phishikile ilonto ngiyabona izandla zivukile ngiyabona nje yabo so bathi mabekubeka la bebayaqonda ukuthi iclinic ikusize noma ngavela ngathatha ngafaka evenini ngazobekwazi wathatha nani futhi nibekela izathu sokulethwa la ngangasazi ngibikudaba lami lapha emaphoyiseni embalance futhi nginenkinga yomndeni nehlobo zami nezingane nesothazi angazi kwenzekani ngibona ngithatha ukugcina kwami khokha imali ngathi ngisuka la edrobheni eJibedulisi ngale ngikhoshaka ngisuka le phezulu ngiza la esibukeni ukhokha kwami imali ngigibele NSG ngiza lapha ngizofuna indawo ungahambi nge-wheelchair ngahamba ngayi-wheelchair but ngakhokha imali phela imithwalo yami ethile for ukuyifunela indawo yabona ukugcina khokha imali yonke le ndawo sengihamba nje ngiyathatha nje ngithatha njengento njengentshe nje ngiphosta evenini or ngiphosta kuhamba ngoba la ngiphosta khona kuphela njani kwakhona la imbalance angangizokwenzayo angazi umuntu nola imbalance wasuka nje wakuloku ufuqela angazi umuntu nje nesihlobo angingahlobo kwakhona le njoba kusile nje manje awukagezi awukadli awukenzi lutho ilento ishoyo ngapha uyagulugula duzane neclinic yasembalenhle bayeza yini bona basembalenhle clinic bazokuchecka nje benginike ngikhulume nabanye benginizwe okunye ngomalukuzana njengomntana mangugunyisa njengamabhanditi so okubhanditha so sizothiya abanikazi phile ngihambe nala wakiki ngikhola ukuthenga abakiki ngigcobe njengalokho obhetadini so ngigcobe so namaboss yala asondele cameraman baba isibonisa ezinye izinto la ngize ngilokhu ngilibhungule lonke isokisi ngifuna ukukhombisa ukuthi ngilimele kanjani la ngaphansi manje awuvala mfo loshala amawali shaya amawali vala buwe khahlelele nazo uzokhona ukuphakamisa kodwa sikusiza ngizokhona ukuphakamisa ngifuna ukukhombisa isokisi ngifike ngalimele la ake sisuse izinto lezi baba abona sokwazi ukuthi sicela usizo South Africa yonkana ukuze ubaba asizakala ngoba uthi ubaba into ayishoyo ucela ukuthi amana athole indlu athole nomsizi noma ke kungasasiye ekhenini apheka washo. This is what we facing South Africa. Siza lapho phansi. Lokho ngisokuloda nje. Ngiyangibopha ngimkhuthe ngomuntu ozongibopha nje. Lokho nje kanjalo. Angibopha ngicabanga ngibopha. Yabona kuphanga. Ukukhombisa into la ngaphansi. Njengoba sengihlalela isikhathi eside. Angijabona malini izulu. Kuze kusa amanzi. Nginyawo zisema kuphonti ngisophila amazini abantu. Ufaka inyawo and then mina angisekho normal yabo. Kuze kusa amanzi ichibi lento kwami ngokuyimazi phethe. La amanzi yabo. Ngathi ngithi ngiyayinala ngomkhulu la ngaphansi yabo. Abantu etheni kangakanani? Into etheni le. Into etheni ngakunje ngikhona ukulala nami ngikhona ukugeza izolo bengithi ngibhica uvaseline nyawo zonke yabo. Azina so bengishisa ngayo bengishisa la ngingazikwazi ukuyiruphuza khona bamtshela bheka la ngaphansi bengibiza wabushabala la ngaphansi. Ushisa umuntu noma angazi ngishisa bangishisa ngayo. Ngingalesa angizokwazi ukusigeza lesi ngaba siyangisonto yabo. Ngingalesa besivezela nakunye abakwenzayo ke ebusuku.
aphelile noma ingcolile Ngingcole ngikulahla ngapha emva kwami ngithale ngifala kwasheka lokuhamba sebehamba nako awasekho okuncane lokho enginakho okungamagoza anyanyana okuncane kula isefron yami ikona manje ukudla babesukwini khona okulethelayo ukudla ukudla ngiyakhokumisa nje manje ngiphathise amazambane isimulanisa bathe bangangiphathise isimulanisa amazambane nongamatamathisana nozokhonta engizokwini mangibuyela manje into kwesikhathi ukuthi wona baphethe amakhubalo lawa babiza inyanga labantu kushintana inyanga lapho ukuthi uthinta amabhibhile lethele khwanise semtime izulu yazi ngizwenzela utho ngalento makalana izulu phela ngizwenzela kunenyanga la yabo akunalutho ebhodweni wabuhlele emgaqweni so kunenyanga ubaba nje obachazile abasemtuba namacendelo asemtuba bayamazi baba asinandaba ukuthi ihlobo zakhe noma yini kodwa bayamazi baba ubaba udinga ukuthi athole indawo yakhe uyayichaza indawo ukuthi kwenzekalani before azofika la uthi wabekwa lamba lenhla ngoba wayengena choice wayehamba nje agibela abekwa utholakala la etholakala khona because of uhamba beka so South Africa upheka nge-stove se paraffin and siyingozi kangawo ukuthi uzophatha ubuthongo ala sidume naye kunamabhakede la angwazi ukuthi aphe uthi manje uphathisile ukuthi imali uba nomnikezile ukuthi akwazi ukuthola lokho ilento engayazi njoba ngisho ukuthi South Africa kulikhuni lekelelani uthi baba nje ufuna indlu noma ikuphi nendawo uyabona nalana uyayihlanganisela uhola i-grant siyabonga ke South Africa ukuthi nimnikeze leyo grant of which is good but then isimo ahlala kuso asikho right njoba nimbone egula so uduze neclinic sekungaba ngazathi ugovernment akasebenzi lutho kanti ugovernment uyasebenza it's just that ubaba udwantshwe la dantshwa khona ukhuluma ngamaphoyisa afika amshiye ukhuluma ngabanye abantu afo eba into ephambili ihlobo ezeniqindezelayo ihlobo ezeniqindezelayo njengabantu abasemagunyeni bengangisizi ngalutho okay esinenzondo nonye maybe masingabekisa ubani lapha esihlobeni okakhulu la bakhona bomzaba bami kakhulu lapha labo mzaba bami kuyibona ababhongoza omzala labo mzaba bami ababhongoza la nehlobo bethenga wena social service bethenga wena thatha lanto nibeke la so phela ukuthi wena ucindezeleke nabo laba basebenzisana nabo khona ungasathi wena ubani yabo lencindezeleke ikhadi lakho le-grant baba lihlala kubani igrant ilikuza lihlala kimi yebo lona hlala ebhathi Bhadala imsizi ngalutho ngiyalapha ukuthola ngithola khona ngithola kokutholayo but bahazi ukuthenga abakwasasa mos imali ekhethi begrant ngothi wona unangana unamfazi imali uzoyenzana thatha imali benikeze lo muntu ongale kuphela kanjalo lo muntu okuphathele uthi uhlala kuphi hayi lami ikadi likhona okwamanje ngisebenzise i-African Bank but ilokhuzana bengathi ngihambile ngoba khetha ngifuna kusona standard kwasasa ngaze ngibiyeke nalamaphepha kwasasa ake usicocele mhlambe baba ngokukhula kwakho ebuncaneni bakho ukuthi usakhula uzalwe wedwa sizalwe mina ngizalwe ngadwa shwi ngizala ngadwa shwi mfowethu ngeke kumama nobaba but uma ufike nabakhe ababili kubaba wami uzala mina okay efika esithembeni somambatho umambatho ogane ubaba lapha emadolweni Mtuba Ntondweni afika wathola mina ngedwa shwi phela laba abakhe ababili ngazi bakhona but ingane zakhe kakhulu izingane zakhe lezingihlukumeza kakhulu ezilo lo kwaculo akamzala uma ngitshela kanje uma wagidela emabheleni emntombini bakhe wagidela emabheleni kwafika lapha emabheleni angathola mntwana ofela waziwatheza kilonga ke la kwaculo kuzo lokho aze ehamba nazathola lo kwandlovu uthaza kugcina sayifika nabo lapha kwaZulu angeke mase kufika sethola mina manje lezi ingane lezi ehambeni kakho ubaba ekuhambeni kwegigaba ube nesandla lo qulo nawe uma okubulaleni kwakhe lo ubaba ozala mina kuzo lo mina ngisele ngedwa kwemva kokusuka imbange yamayinkantolo leyinkantolo kuhamba kwehlisa okanye izandla kuphi inkantolo izandla ngizohamba ubaba sokubanga amafa ngithi sokubanga amafa nabanye basemachibeni abakhona abanye bakhona khona agcina ke lo masithobali wena ngane ngicanga ukuthi ukhona umntaka akamzala oyedwa kuyimi la behlula ngalokho ke ngicanga bathathe ngendlobo bathathanga ngokomthetho kuzo lokho manje inkomo lezizala kwandima leyibuya ngegama lami zalabolela yena loculo yezwa lo mkhulu ozala lezinga lezi zingithuka ngehlamba zonke ke zazo u89 ngayithola ngiye enkomazi yadasa kwakhoza for ukuthengela intombi umbongo ukuthi ibongwe kuzo waphela kanjalo
manje sengimngedwa mina ngapha kwaqulu ngisitha ngifuna inkomo ngapha emachibini mina ngisitha ngadliphi yakuzwa lokho ngingedwa shwi kulabe ngizana nabo abakwethu asizwani mina nawo phela yibo abenza ukuthi yonke into yakho mawuthi ayenza ingenzeke ayi mfowethu kulikhulu nje kulikhulu ngoba ngisho nawo lo mndeni wanje manje umndeni ngabulawa yiwona lo mndeni manje ubhongoza kuyilo wadla lo dladla ndinto abambiza uthisha omkhupha indoda lo makhaya wakho abambiza ukuthi ukukhisha ngengekutshela kanje ngo19 lokhu uza angazi ngo19 bangahamba nginganaka amabhakede kwafa ugogo mahlobo kwathiwa ubaba wami udlale ngaye angazi behamba noSpanibani wathiwa udlale ngaye wathi lo dladla lo boyiphinisele kuleli gugu lakhe elibani eliwumini yakuzwa kube mhlambe ku-eli mhlambe uhamba umqalo nje yakhona uyaza ukuthi umhamba umqalo nje ushembe lokuqalo wakuqala lezo khathi lezo wathi boy nangabe lo uyiphinisele emva kokushona emva komase ehamba ubaba babuya bazongibophela amafinde kuzo umuntu oboshela amafinde umuntu wathi izazi zamakhaba umuntu oboshela amafinde umuntu ogasula umgani alungela lutho suka uza ufana ukuthi ungcwatshiwe ulana owayephambili lo dladla enqenqa labo athi ngapha bengibophela amafinde wakhuza yedwa wakwamahlaba yazi wathi ngimsana ukudlala ngengane inhliziyo yesatha bhoda baza ukulalele lo hayikho into enginayo mawuthi dladla nje abantu bakwadladla bangaka igama lakhe awulazi saba noma ekhaya endini lo mfethu ngifuna noma kade yehla iqhwaga bese khona la mathi sinikhola iqhwaga lezi iqhwaga lezi iqhwaga kuthanda ukukhuphukela ubaba mayekhaza story but ekugcineni into esiyifunayo ukuthi ubaba athole indawo athole ukuphiliseka uma benikhona bakwadladla makhaya ngabe nikhona nani ngambiza umthakathi lo ngikhathi nje umthakathi lo ngambiza umthakathi entweni zami ngambiza umthakathi njoba nizwa-ke nizohlonipha okusiwo baba uthi ngingambizi nokumbiza kodwa nje ngengane yakhe ihlale ehlenyuka la ngiyini future lehlale ehlenyuka ingane kuthiwa yona endala ihlale ehlenyuka la ufika kanjani embalenhle wazi kanjani thula mina bayazi bona bayazi bathi ngathi banamateksi abanye banani nani lezi ngekhona ihlobo zami egcwele nala ngala icela ngapha nangapha icela ngapha nangapha South Africa le baba lehlobo othi igcwele ngapha nangapha suka khona ufuna sizwa khona Natal Ntubatu suka khona yazi ngathi ngifika la ngifika ngafika la ngafika lapha amaphosa angijampa la bangithatha la khona abantu abagqoke ngengowe ngathi salokhu bangisa la bahola ngezansi mangifika la ngezansi bafika imoto etaxi uvukani taxi asoshi bashoshini futhi babelethe ibhayini mangibola ngathi ngisongabe ngixoxe la ngakasho nokushona ngazobekwa la sinto ngabe lapha so ubani namhlanje ongathanda ukuthi simbize akekho mina mfowethu nje ukuthi ngathatha ngimbize uthanda wena ukuthi ube wedwa mina ngithanda ukuthi kuba umthetho ongamile into zami phela kanti kuba umthetho into zongamile into zami wazi ukuthi mina nginabani noma ngabe sengifile noma ubani ngithi abantu bangenabani asemaningi ama-beneficiary ami asemaningi ama-beneficiary ami so mhlawumbe masingenza ukuthi asithi-ke uyayithola i-RDP la uhlala khona la uzobe ukhethelwe uhulumeni khona yebo kunga-right noma ikuphi nendawo mhlawumbe athi uhulumende kuwe no siyathatha sikubuyisele emuva emtubatuba alutho-ke lapho lutho nifuna ilokhuzane nifuna iy'lokhuza leziy'khohlalo nifuna babange ilokhuzane babange iy'lokhuza amalokhuza amaphasela babange iy'lokhuzane zicuza zomzimba la bantu wayethini amaphasela kwakuyini kodwa engaka kukhona imali ezi-involved lapho cha kho ubuthakathi nifowethu kodwa babange ikhanda ngathi uhleli nabantu into ethi kuthiwa kunophaphe kufuneka okhakhayo ngathi uhleli nabantu uhleli kanjalo okuhleli omunye ingane yesihlobo sakho ingane omzayo wakhe ikutshela ukuthi umuthi wami ngizokwenza umuthi wami inzime indaba kababa South Africa ngiyafisa mfowethu umthetho ungimele uthi baba ucela ukuthi umthetho ummele kodwa thina njenge-Proginaty TV angeke sikwazi ukuthi singathi umthetho uzodlala yiphi indima because iqiniso namanga sizokuthola khona mhlambe lapho sekwenza kodwa sikuthandazelayo ukuthi South Africa as a whole nawo baba la embalenhle la ifike khona angazi ukuthi ufike ngayiphi indlela ngoba uluthu lokho ehamba edantsho lokho imali yegrant uyayithola yesasa yenza ukuthi ahlale emgwaqweni kanje akwazi ukuthola azokudla kodwa la duze neclinic sesingaze sisole i-government sithi i-wrong kanti kanjani kodwa sicelayo ukuthi mhlambe masingalekeleleka ukuthi athole i-RDP athole indawo yokuhlala noma ikuphi-ke ngoba uthi emtubatuba cha soze angazi ukuthi singenza kanjani mase sibambisene ne-South Africa ukuthi singafika la
mhlawumbe ubaba angasizakala khona. Mina bengithi noma ikuphi kodwa ihlobo zakhe azivele nazo zizokwazi ukuthi zikwazi ukusho amaqiniso namanga, because if ihlobo zakhe nesithelo kubuhlungu ubaba uyagula, ulala emgwaqweni, udle emgwaqweni, iyani imvula iyabanda yenzani, mhlambe nakugula kusokubanga ukuthi uhleli mhlambe endaweni engekho kahle. So South Africa siyanicela ninonkana ukuthi sisizeni siyiProJonathi TV, so washiya ama details wonke ukuthi uma ngabe mhlambe ikhona indlela yokusizakala, nani Mbalenhla nimncinyana, nani Mtubatubane nimncinyana, ihlobo zakhe animncinyana, ngicela ukuthi nivele ngaphambili nisicontact emanambeni wethu esizowashiya la ku screen, so shiya ama numbers, shiya email ukuze sikwazi ukuthi ubaba asizakala. Isizathu sokusuka ukuthi sisuka endaweni yaseGoli, sizwile ukuthi masisuka eGoli kwathiwa eMbalenhle kunobaba ohlala nje just ekhoneni lase clinic, sebazamile ukukhuluma naye but ubaba into ayicela iyodwa ukuthi athole indlu, athole indawo indlu ke indawo yokufihla ikhanda, mhlamba athole umuntu ozomnakekela, angaze ahlale emgwaqweni. Ngiyanicela South Africa nenonkana, so ichazile nesibongo sakhe wasichaza khona lapho sizobhalwa, wachaza nokuthi usuka kuphi, wayichaza nempi. Ingawo ngithi impi ngeke sikwazi ukuyingena but thina into esifuna ukuthi siyenze yilo ukuthi asuke emgwaqweni. Njengamanje nje sizomshiya la, asinayo isolution, sibhekene na South Africa ukuthi nisisize konke lokho ubaba akwazi ukuthola indawo, ngoba thina manje masingamthatha sizomthatha siye kuphi na eGoli, sifuna ukuthola kuqala ukuthi kwenzakaleni. Mbalenhle sicela ukuthi nibe nathi nisithinte kule number esizonikeza zona. Ngicabanga sizozisho ekugcineni safuna nje ukubona kabanzi ukuthi ubaba njengamanje njobe ehleli la, sikhombe ilocation ukuthi nimbone nanize. Maninalo usizo, ngicela ukuthi usizo lweni lokumnikeza indlu nomuntu ozomsiza. Angazi ke ukuthi ugovernment yayisebenza kanjani, uhulumeni mhlambe kunendawo ukuthi akwazi njalo eJomo whatsoever. Uyagula ubaba uthintekile, and sizosole ikliniki le kanti akusiyona ikliniki, indaba ukuthi ulala ngaphandle akalapheki kahle ngoba akatholi indawo ewoma. Thank you so much. Mzansi ubaba nje wabashilo ukuthi uphathise Nkosi yami ingelo zakaJehova, bona nje ukuthi usizwe abantu aphila nabo, bamlaphile bazamile ukumlapha benza yonke into, but ngaphandle kwenu ngeke kuze kwenzeke lutho. Bheka into esikhulumayo bamixela lento ayishilo ukuthi uphathisile ubaba, kodwa ugovernment unamandla, uhulumeni unamandla, nabantu bakhe abalungile ingelo zakaJehova. Sibonga kakhulu, ngiyabona nje lokho akushilo kodwa ukuphekela estradini. So into esifunayo ukuthi asuke la ahamba endlini athola umnakekelo, noma ngabe mhlambe kwenzakalani. Siyanibonga kakhulu mama baba, Nkosi yami. Sithando nathi sibonga nina lentweni kabakumenzela yona, ukuthi iso zakhe ziphumelele njengoba swathi ufuna ukuthola indawo ethile. Ngicela nimnikeze njengoba umthuma bakhe Ukudla amaye basabhizi basakulungisa bayapheka, so mase ku ready sizokulanda sizokulanda bese sidla sonke namhlanje siphathisile basimala abakhona bangithengela iplate abakho. Nkosi yami abathengela khona. Yazi ukulunga nje ngothi uthoma mbane Nkosi lungile Busi Nkosi Lindelwa Madose uthanda indlovu. Siyabonga uNkulunkulu anibusise konke enikwenzayo, ngazathi yonke into enithinta ngezandla zenu ibe sibusiso, nasemakhaya niphila khona lokho enikwenzayo akugcini la South Africa yonkana naba akusibona bodwa ke indawo nje yonke le. Into engingayifuni ukuthi siblame iclinic ngokuthi ubaba uhlalile, but unabangani uneyihlobo la. So let's watch for the next episode ukuthi ubaba uyayithola indlu na, uyayithola na indawo yokuhlala, uyamthola na umsizi. Uhulumeni na uthi angasenzela ini, wena ungasenzela ini emakhaya. Thank you so much. Siyabonga. Ngobhekana kwaNdimande umthuma anginabani ngintandalo bengifisa ukuthi nanoma balongana osizo kimi exhasene laba futhi basebenze bafika la ngenxa yokusiza ngokuzothola umuntu ohluphekile odingilo la bekwazi ukubaxhasa bebephe usizo ngikwazi ukuthola ikhaya. Ngifisa ukuthi ngakheleke ikhaya njengoba kusegcina ngithi kwaNdimande kuphela, anginabani ngintandane, anginabudlelwane nomndeni wakithi, anginabudlelwane nehlobo zabo. Ngiyafisa ukuthi ngoma ngakheleke ikhaya la kwaNdimande khona noma ngihamba emhlabeni nami ngiyebe lento engoyishaya ngemva kuthiwa inqola kwaNdimande kuphela. La ngizokwazi ukusiza khona ngigeze ngenza yonke into, ngithola umuntu ozokwazi ungisilanga kwazi ukuyisiza khona phela. Mzansi njengoba besishilo ukuthi akusile lento esikhulumayo ukuthi thina sinamanga. Ngiyabona usisi ubuye ekliniki
ubuya nomntwana uthi usisi kudala ubaba ayembona ela ekhona lakhe la ehlele sikhona naye uyafisa futhi ukuthi sisi ngingakukhulumela angifuni ukukhulumela wena uthini ubani igama lami ngoNonhlanhla Nkambule. Hayi ngiyabonga ukuthi ubaba ulitholile usizo. Akalitholi mama usazothola ngilende sithandazelayo ukuthi alithole. Usengalithola singajabula mangalithola usizo. Kudala nethwa imvula la ithi mayini imvula ngihlale ngicabanga yena ngithi lo baba lapha eclinic ke kwenza njani ngoba imvula ina akanamndeni na ifamily yakhe that's why ngima ngibuka ukuthi nenzani kahle ngifuna ukubona siyabonga kakhulu masiza la clinic vele sihlale simthola la so angeke uzuye kuye siyamsaba Nimsa why nimsa phela kuzoba ngathi soyomdelela or cause angeke simsize just ukufuna ukwazi ukuthi baba uqhamukapi ngowakuphi mhlambe onongani mazi kwaku asimazi ukuthi wakuphi sambona nje la nama ngicala isikali sami sepregnancy ngambona la ngathi ngiyabuza kwathiwa akaziwa ngoba kasho nokuthi wakuphi ore so siswami wena njengoba kunje usizofisa ukulibona kubaba yini ukuthi athola indawo naye azibona umuntu ahlala ngaselokanethwa la awucabanga ukuthi baba unabantwana into bengizibuza yona ukuthi ngaba kanabo abantwana na akanayo ifamily na so wena uthini nje kubantu ngendlela ukuthi esicela ngakhona ukuthi sicela ukuthi banikele noma benze umzamo ukuthi babathole shelter uyakufakazela lokho nombona ngazathi mhlambe kuyophelele wena ngakujabulela ngaba into enhle kakhulu abakhona ukusiza bangafaka isandla basiza nami kube ngiyakhona nginamandla kabedala ngasiza because ngelinye ilanga ngake ngamthengela amagwinya ekuseni wow bakitho ngikeza ngandlula imvula ina imvula ya ngoba kunozibuza uthoya njani ngoba phela umuntu uhleli imvula iphelela kuye womiswa ilanga sometimes noza ngala clinic unekile ngoba imvula niyibona ukuthi ziyana nje lamalanga ayishikubuhlungu kakhulu. Okay siyabonga balalele emakhaya or babukele emakhaya usisi njoba asho siswami namthandazo yakho nangesizwe sakho konke kuzokwenzeka ngajabula kakhulu uthena nabhuti usisi la kusho kungamanga ngoba sezweni sathi la baba usisi uchaza kona vele siyabonga mzazi kunzima kodwa ke njoba sismile ngoba kukanjani sismayilela ukuthena uNkulunkulu sinethemba ukuthi khona azosinikeza wona thank you so much.